Tukitana mbere na tutoingi na ndi Minister wa Ugima County ni MERU Kuthangikira baraba ingende ne mbunge ya county ya MERU Evans Mawira mukaririgiti wa Ugima Committee ne ya Ugima mwana MCA wa municipality na ATONGERIA bangi nibetete imwe kwa mwanka CIBITARINE ijikene mono ta cancer center ere UTUNGATA ajeba murimo byo NYIMBA nyuma yantu baba inge kwithura BAKUUGA gikaro kiu gititaga ngo giwera ko batere BWEGA onde bakinyite ku na BAUGITE kintu gitigwita NAMBERE uri akibatere mutugikare gatutariria Mudenya jonaro mutongeri wa baraba ingikire mbunge ya MERU Evans Mawira karia mukaririgiti wa kamite Ugima bamwerekere bunge unda grass mutea na bamweba MCS na ATONGERIA barwangiro Ugima kire thirikari ya kaunti ya MERU ni bethirite baikinya kirigiti wa kuthimira murimo yo NYIMBA kya MERU bakiuga no kabejete kutheria rera te cibitari je mutungata no jagwita NAMBERE BWEGA turigirwe kuri antu BAKUUGA cancer center ni ingirwe cancer center yetu itaingwa na ni kuona antu MERU kuma MERU yonde tukweja na twakurukira process chonde iria ajebeja bagakurukira kuma mwamberio registration with a consultation mwankara bakuthirwa treatment and I can confirm to the MERU people that MERU cancer center ni gwitango gibwega uria ebaterie. Number 2, tukuona ajebe to receive chemotherapy na mantu jaja kubakuthithirwa ni mantu ja mega turari tukumaka muno na tuigwa gwa sana turi mbunge ya MERU tukigwa cancer center ya area irindene ya MERU eje etekuritango gene yingi but today we have been on a fact finding mission na tukurikia kuthiuruka ndene ya facility eje na tukwenda ku confirm na twira MERU antu barabara MERU cancer center ni yingi ni arongo na ni akora na ipabatio chokero neibo nondu bagwekera mantu ja murimo siasa nondu batwe tukuona facility ure kuritangugi mukoro kya ATONGERIA bane bamenerete bama batongeria bagi siasa bada bakuga CIBITARINE jete no UTUNGATA bakiromba siasa yekirwa kirerwa Ugima bamwingi bairo kona mwana siasa akiumira akauga cancer center te gwitangugi no gategera nture we kana are umite kwina mwajie umite nture we kwithorwa akijaja uju ni ate ukethorwa ukiuga mantu ja jau na wije mwajie ora no demoralized akare ya kuja treatment aja ankwenda kuira ana siasa kinyethra ito kuthithia politics. Let us give credit where it deserves. Githithagia siasa chietu itwithere twina facts tukiaria mantu tugetha twina umabura buryo inonto tibwega kwithira tugipoliticize mantu jaja inonto antu bara babuthikiritie na ara anturene itha baka demoralized kana baruso kingi nyuma ya ngabana Mwangaza Mweri Muthiru kumburo tumiri bwakigena kiragi achangi kero ro Mountain Run kya gutetheria murimo jo cancer MCA mutea na Mawira mauge jao mantu ja mbechire chiari cha Mountain Run itukumenya what happened na governor wa MERU no mwega sana nontu mtu very transparent nontu noerere ya MERU actually what transpired na ugagwatwika rwiro ruru rukare million 13 na million yo 13 ndio twekicho chia tumirwa then to benefit a MERU so ingomenya will take action na gwatwika kweno as an assembly tuka needed ikenda tumba kuchungo na mantu jaja na to take action we are ready nontu batu tugire we are ready for our oversight role na nyango gitu kulita na arua ni mwe oversight role yetu ya assembly kuja kuona uma MERU na kumbenefit kumania na goti bwawe na resources cha MERU so tugatinda kwarira mantu ja mbeca ira cirakurukira kana ira cia changi lakini ituije management area ku manage this sector na ingwetikia mantu ya ketho gitabo na muthiene kire ATONGERIA ba a single month cancer center aja antu 70 to 100 ibeja new ones ikwethona new infections ka tuchieta cases ikwethona new cases igana rimwe every single month na kintu kiki worrying mono kitha twitu ya kali na tukaromba twithe twina measures na rira tukamenya ina tugeta kiantu betu nare athirigwikia clinic days antu betho bena screening nontu kintu kiki athira antu baraba kuja nigana in a single month ikona antu baraba benja bombi kuthubo baingi kwina screening DJ ketha program yomba kubanganwa te tontu antu betu bena thina inene
nikenda bomba kwithirwa at least mbere muntu inya ya kwithirwa kwa confirmed mbwa pengine na kansa i arrangement chiko tumba kuthithia kenda mantu cho tumba kujona mbere muntu ambiria kuwatwa ithine ya kansa na ya confirmed ngomea wena kira kibatere kwithwa kirio kuma mutindwa gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera ndeto cia Wero Juma ria kwarietwa ni Mutungi Kare.